u 9:02. Vodeni svet. Uživaj u letnjem hitu Cedeviti Go sa ukusom osvežavajućeg grejpa. Sakupljajte nalepnice u Mercatoru i Rodi i ostvarite popust od 50% na Dormeo liniju proizvoda za putovanja. Izdržljivi i praktični koferi u 3 veličine. Neverovatna funkcionalnost putne torbe i ranca. Praktična kolica za kupovinu. Mercator i Roda, da se vernost nagrađuje. Meni Quattro Mila baci, svaki ukus mogu naći. Stracciatella i pistači, ili možda jagoda Casato, banana split ili nešto treće. A možda bela čokolada, biskvit lešnik fini čoko, ili na baci karamel. Vikendom u 8. Gladijatori. Subota u 7. Družina prstena. Ovdje na stadionu evo sudija dao znak. Ja bi ovdje igrao keca. A gdje, to je čista dvojka. Ja bi igrao keca. Nemoj da lupaš, čista dvojka. Poslušaj me jedno. Momci, a šta kažete na trojku? Neodoljiva ponuda, 24 sata sportskog klađenja, sportingbet.rs, Državna lutrija Srbije. Kažu nemoj o fudbalu pred ženama. Probija se kroz sredinu, dodelu tu centarforu trčava i... Kolači si sa lopticama. Kakva greška. Kakav prekršaj. Rukice. Za pravo navijanje treba vam pravi poklon. Jelen pivo vam poklanja specijalno fudbalsko pakovanje u kome dobijate limenku Jelena gratis. Jelen pivo. Navijači znaju zašto. Mnogi su pokušali, ali nisu uspeli. Samo tajanstveni vitezi Cif Krim sa milionima mikročestica mogli su da očiste garež sa kazana i svu najuporniju prljavštinu u zamku. Zato je narod viteza proglasio za njihovu kraljicu. Očistite sve ono što ste mislili da nikad nećete moći. 100% srpski kropir, 20% gratis. Iskoristi pravu ponudu. Čipsi. Nije svaki put u životu za tebe. Zapravo, postoji samo je jedan pravi. Tvoj put. Taj put i ti možeš pronaći, jer je on deo tebe. Samo prati svoj unutrašnji kompas i iznenadit ćeš se gde će te odvesti. Bex. Prati svoj unutrašnji kompas. Danubius. Ukus koji spaja. Imam komšije, poznanike, ekipu, porodicu, sugrađane. Kad dođe trenutak, znam da imam sve. Uz nove Telenor Prepaid dodatke koji imaju sve, dobiješ 300 minuta, 300 poruka i neograničen internet. Kupi novi Telenor Prepaid i uvek možeš da odabereš Dodaj sve, prvih 6 puta besplatno. Pozovi Moj meni, Telenor. Neodoljivi ukusi voća u ledenom zagrljaju otkriće vam nove dimenzije osveženja. Bez konzervansa i na bazi prirodne izvorske vode. Jamnica Ice Tea zaleđuje žeđ. Za 5 godina napravio sam 14.600.000 koraka. Ali ovaj ću pamtiti do kraja života. U ovih 5 godina igrala sam mnogo uloga, ali na jednu sam posebno ponosna. U posljednjih 5 godina vodio sam 500 projekata, ali ovaj mi je najvažniji od svih. Bila sam na puno koncerata, ali ima jedan koji mi je najbliži. U ovih 5 godina postigli smo mnogo toga, ali i dalje naš najveći uspeh si ti. 5 godina druge priče. VIP.
Matijević akcija. Svinjski but i plećka 499 dinara. Svinjski kare i vrat 475. Piletina 259 dinara. Dimljeni vrat 590. Dimljeni kare 650 dinara. Ništa bez Matijevića. Neki ljudi putuju na daleka fancy mesta da se dobro provedu, a ja kad malo bolje pogledam, vidim da je dobar provod baš svuda, čak i u selu moje babe. Radi kako misliš, živi kao lav. This must be love at first sight. I'm really hoping we might see how this miracle could work for the two of us. This must be how people feel when... Izaberite telefon iz naše ponude. Za svakoga imamo nešto posebno. Unesi uzbuđenje u svoj život. MTS. Imate prijatelje. Uživaj u letnjem hitu CDVT Go sa ukusom osvežavajućeg grejpa. Vikendom u 2:30.